2 1 0. nga bwe tugaba keeki abalikola ku byokulya n'ebyokunywa bitamu ebyokulya bino ala buli omu ajafuna sigala busigala jakuuka nga wembakobeire abantu besombaire okuva mu bitundu eby'endawulo okuva mu disitulikiti y'e Busoga nga Mayuge, Namutumba, Bugiri, Luuka n'Amayingo bambi okwidana okufuna ku bwidanda by'obwerere era nga abakeni wonders bambi bona tibalimbye tubabwene kunga bali kugabira abantu abakozi baberenga balikola obutawera nga wembakobye nti era kuluna kulwene runo abakwire kifo kino babere munteke edokukigulawo mu butongole kifo kino Keni Wonders pharmacy eno y'amaani wabula eberi yakatambula ku myezi ebiri aye nga tebagigula nga mu butongole so ona kulwa lero bagigwirewo babi mu butongole era nga lwetandise okusavinga abantu ono ni director wa pharmacy eno bambi ekoze omulimu ogw'itendo ogwokuwa abantu obwidanda by'obwerere Mwami Kenneth era nga bambi tumufunye twogerako kunaye kunteke eyo bambi tusangaire olikuwa wa media Mwami Kenneth tukobereko ku lwaki kwaviro yene ntegeke eno bambi yokuwa abantu obwidanda by'obwerere ne yanziza ino ababoni n'abawuliriza abawa media nze banta Kenneth aya wasinga bandi nga Keni Wonders ekyalo kyetuviiramu eky'Iganga eno oba Iganga municipality tugire twabona nga obwetwavu bw'amaani ino abantu bangi aye nga bazira sente detuukirira amadagala ffe nga aba Keni Wonders twasalawo tuyirize ku bakasitoma baife n'abantu abatwetoololere kuba tuli baana bazaale ba wano endwaire ningi ng'omusuuda emitwe typhoid biruma abantu eyo baafa aye nga wazira pharmacy evaireyo oba kikuyamba abantu nga bano. Okay. So nga tukali kweyongerayo ife yitambulire tubona nga abantu balina embeera nti balwaira ibazira sente ate tukobeire nti olikuja kwongera okutawa enkambi eyindi so eri abantu abandi yenzo okwide no boli awandi okufuna kwida ndabwe obwobwerere nga bava mu district edindi so tukobeire omulungi ali eyo omuntu pharmacy ene asobola okujaganawa Keni Wonders pharmacy twaganibwa ku luguudo waleto Old Market Street ayo opposite temple y'abayindi oba kanisa y'abayindi wano mu mabanka g'Iganga tuli kumpi ni DFCU mbakobye nti tujasigala nga tukola kampu dino buli myezi egitali ng'esatu mukaaga tubulida kuba tu advertisinga ku radio ni TV z'endawulo tusube nga tuyamba abantu baife abasoga bave mu bulwaire obubaluma so ngotole ku bino ebyokuyamba olowooza kirubirwa kiba kibavaayo watawe pharmacy eno naddala mu kitundu kino olw'endwaire eningi ediri mu Iganga nga district naddala municipality twavaayo twaida tuleeta ekintu eky'endawulo eno pharmacy ya mwana musoga tutegeera endwaire yo mu lulimi we nalwo singa otegeera kyova obona twavaayo twaleeta pharmacy eno. Okay, jasi retaire tuna makerenda oba abayende bya olusero bono baguzaako ife tukolagana na buli omu kuba tulina ba suppliers ab'endawulo so yobo boline obwetaavu idabwide wana makerendo idagafuna gewetaaga osobola okuwa abantu bo endagiro y'eddwaliro oba osobola okututuukirira ku namba y'essimu 070 ndala 42 49 5 ndala aye nga bwe mbakobye tuli wano mu mabanka tuli opposite Opportunity Bank era bwolinga wali kumbali obona Indian Temple oba temple y'abayindi oba kanisa y'abayindi mwe basabira. Okay. So isembayo webaze abalwaire n'abantu abeidagano bambi okola nimwe emirimu ndi kutuukira irala nga nebaza ba dokita bona mu tawuni muno abatusindikire abalwaire okuva mu biketeze eby'endawulo na siima ba neighbor baife na siima abalwaire abalekera pharmacy donadonedo batuukirira wano era tulisaba nti Katonda wabaikiriza tulida kusigala ntukola branch ku branch likutuuke ku niwe woli olobe kuva waleeyo aye ngero oliwagira ekitongole kyaife kino ekya Keni Wonders pharmacy. Okay, ejabwida kweyo olina entegeka okutwalako ku branches mu bitundu eby'endawulo oba Busoga oba awandi mu Iwanga tulikwenda tuliringirira Greater Busoga oba Greater Busoga neyo gyobona nti erimu n'Amayingo Kaliro Mayuge Luuka eyo nayo na tulikwenda kusookera waka memale tugaziwe tuje mu district edibuuka ku Busoga. Okay, toyanziza pozi nkodi olina ekintu kyowerabire aye ndowooza nga nebyo oyo ni Mwami Ken director
owa pharmacy eno Gagade pharmacy yakabi mu kibuga Iganga era nga olunaku lwa leero wabeere w'enkambi ey'okuwa abantu obwiddandabi obwobwerere era nga kino bakikoze oba oliawo nga bali kwenda okwikizaako abantu oluvannyuma olw'okuwulira enduulu nti abalwade babe bangi eyo mu kyalo wabula nga abantu enfuna ntono so yakuba ati nga aba Ken Wonders leka bavayo n'enkola eno bateewo kampu eno basobole okuwa abantu obwiddandabi obwobwerere era nga bambi atalimbye abantu okuva ku nti bali gano bali kuno na iddagala lya bwerere so tujja kuswika wano nebaze ababaireko nga batugoberera era nsaba n'abo abayaka bakali kusubscribe nga to go ahead and subscribe like and share our videos okwidagano nsinziire waifere busede mu bikado era yendi kwirayo